Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri utwumva masaha ya mu igitondo cy'umugisha kuri utwumva masaha ya nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda rero turi mu gitondo cyo ku itariki rwose zigera ku 8 zo kwa kane 2025 birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripo ki Burundi byakomeye ngira ngo murabizi hano kuri Duniani Kote TV twibanda mu gihugu cy'u Burundi. Kuri no ncuro rero ndaza kwinjira mbanza gusuza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Munanira, bari muri Coline Malangala, bari muri Coline Tongo, bari muri Coline zigiye zitandukanye Gitega Cibitoke, bari Bujumbura turabasuje ariko kandi tubahaye nikaze mu gihugu cy'u Rwanda, turabasuje ariko kandi tubahaye nikaze mu gihugu cya Kongo, turahaye ikaze kuri Duniani Kote TV, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, tubahaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Abari ku mugabane w'Iburayi turabasuje ariko kandi tubahaye ikaze, turasuza cyane abantu bari mu ntara gatandatu diaspora rwota masimbi mumeze mute, bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bubiligi n'Ubufaransa, United Kingdom, Asia hose tubateleye salute. Birumvikana rero kuri mikoro ya mbere ndi Moses, ariko kuri mikoro ya kabiri hariho umuvandimwe umeze neza. Ndaho nitwa Niragire Valence, cameraman wakamejeje. Yego kuko mbona wishimye cyane, ibintu bimeze fresh cyane. Cyangwa nawe birakomeye nka muvandimwe w'Irubavu. Nanjye ubwanjye naringuye. Yes, katwinjire no mu cyitwa makuru ngira ngo umuvandimwe mwamwumvishe tayari rwose ni umukameraman wakamejeje ariko ajya basha no gusesengura rwose ikijyanye n'amakuru rwose, ni ikintu yumva cyane kuko akurikirana politique bya hafi. Turaje rero dusimbukira by'umwihariko no za Cibitoke tubabwira uko situaso ihagaze ikijyanye n'imyitozo y'imbonera kure noneho cyamaze kwiyongera ku rwego hejuru ngira ngo turaje tubigarukeho, tubyinjiremo. Turaza kugaruka gato ibujumbura hano ku kibuga cy'indege turebere hamwe ibikoresho byinshi birimo biraturuka muri South Africa bigaca mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bize gukora cut off hano ku mupaka Uvira. M23 itaza gukora ikosa ryo kuba yakuramo i Uvira. Murabizi ko ari igice cy'ingenzi gihuza u Burundi ndetse n'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana rero turaje tubyinjiremo rero gatanu kuri kagenzi kako kuko muraza kunyemera tunagaruke hano mu bice bya za Gitega. Abitwa ba Reverend ndi kuri yo nahoze mbabwira, abitwa ba Eric Rwamukwaya nahoze mbabwira abanyapolitike bagiye batandukanye by'umwihariko bari mu ishyaka rya CNDD FDD. Aba nabo bakomeje guhangana ku rwego rwo hejuru ngira ngo ibyo nabyo turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingo. Muraza kumenya SNDD iraza gusenyuka nkuko babivuga cyangwa ntagiri busenyuka, ngira ngo byose nabyo tugiye kuba tubyinjiramo. Turaza kurebera hamwe ikijyanye n'itegeko rikomeje guhabwa ingabo ziri ku mupaka w'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, byaba ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, byaba ku mupaka wa Kongo ndetse n'u Burundi, ndetse no kuri Tanzania n'igice cya Tanzania n'u Burundi. Izi ngabo zose zamaze guhabwa itegeko kugira ngo zitangire ibikorwa bidasanzwe byo kuba maso, kuko u Burundi bufite ubwoba yuko isa n'isaha bushobora kwatakwa. Gusa Evariste Ndayishimiye cyangwa se President Neva yarabivuze aravuga ati Kigali sikure. Yes, tujye ko rero tubyinjira namo ngira ngo umuvandimwe ku buhanga bw'ibyuma cyangwa se umwe mu babikurikirana hafi bamwita Valence, nibiza kuba ngombwa rwose turaza kuba ibi bintu tubyinjiranamo. Ndabiza kunze kugira ibibazo byinshi kuko politique yatangiye kwikurikirana kera ndetse kandi ni umusesenguzi uremereye cyane, nubwo rwose bari no ku buhanga bw'ibyuma nabyo abishoboye. Nawe turaza kuba dufatikanya muri ano makuru. Birumvikana rero tubahaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV, ngira ngo munyemerere gato tubanze duhere ku makuru adasanzwe, by'umwihariko tubanze twinjire kuri abanyapolitike bagiye batandukanye. Iyi nkuru nitumara kuyivaho turaza kwinjira mu nkuru idasanzwe. Mumbwire muri comment nimba muri tayari, ahasigaye twinjire. Ndashaka kugira ngo munyereke ko muri tayari, ahasigaye twinjire kugira ngo ibintu bigende neza. Yes, katugaruke gato ku banyapolitike by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. N'abanyapolitike kugeza amaginga ya bakomeje kugaragaza yuko isa n'isaha bashoboye gusubiranamo. Ndagira ngo iki kintu ucyumve neza ndetse iyi video uze kwisharinga ku bavandimwe n'inshuti kugira ngo nabo iki kintu baze kucyumva neza. Maze imisi mbabwira nti politique y'u Burundi ishobora gusenyuka.
abenshi bakavuga ati oya, abandi bakavuga ati nibyo. Hari abanyandikira benshi muri CNDD FDD, ngira ngo nuko n'amajwi ntashobora kuyashyiraho, bamwe mu ngabo z'abarundi by'umwihariko banyandikira bambwira yuko ikintu cya mbere hashobora kubaho kweguzwa kwa abagabo barimo ba Reverien Ndikuriyo. Uyu kandi murabizi neza ko ari umunyamabanga wa CNDD FDD. Impamvu ashobora kweguzwa rero ni CNDD FDD iri ku butegetsi ariko irimo iragaragaramo icyitwa ubugambanyi. Ubu bugambanyi rero burimo buragaragaramo, benshi baravuga bati birashoboka kuba ari General Neva, bamwe mu banyapolitiki bagiye batandukanye batishimiye cyangwa badakeneye, bityo bagaba bashaka kumweguza. Ngira ngo tubyibuke neza, ibi birimo biragaragara mu gihe igihugu cy'u Burundi gifite amatora ateganyijwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Dufite amatora y'abadepite mu gihugu cy'u Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2027 dufite amatora y'umukuru w'igihugu. No kuvuga ngo ibyo bintu byose rero hari abarimo baratagatinga bavuga ati birashoboka ko Red Tabara iri ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turaza kwiha ikaze mu gihe M23 iraza gukora katofano muri Uvira, ikaba irimo irahakontorora. Noneho twamara kwiha ikaze igafashwa n'abanyapolitiki batavuga n'ubutegetsi n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD, ibyo bikaza gufasha by'umwihariko icyitwa abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi kuza gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi mu buryo bworoshye, kuko twagiye tubabwira yuko ibibanza byinshi byamaze gufatwa bigafatwa n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD. Ibyo byose rero birimo biragenda bigaragaza yuko isa n'isa ibintu bishobora kuzamba, tukabona igihugu cy'u Burundi gihuye n'akaga gakomeye cyane karimo intambara itunguranye cyangwa se kudeta ibikozwe n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Murabizi hari abo bitaba Agatoni Rwasa. Agatoni Rwasa ni umunyapolitike ukomeza guhangana uko bwije n'uko bukeye, by'umwihariko n'uyu perezida Evariste Ndayishimiye, avuga ko bidashoboka neza yuko igihugu cy'u Burundi cyongera kuyoborwa n'ubutegetsi bumeze buryo. Izi za Red Tabara ziri ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo murazizi, nazo zivuga inshuro nyinshi yuko bidashoboka ko zishobora kuba by'umwihariko zakongera kuyoborwa n'uyu mugabo perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwo rero byinshi bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko binatangazwa, birashoboka ko igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane muri ano matora ateganyijwe. Harabura imyaka ibi gusa. Reka iyi ngingo tuyiveho tugaruke gato ku kijyanye n'imyitozo ikomeje kugenda igaragara hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni imyitozo kugeza amagingo ya ikomeje kugenda igaragara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko bwana Valence ubundi fata mikoro bwana Valence ndasubiramo ndi nayo ikijyanye n'imyitozo ngira ngo yenda imbonera kuro zizujya unazibona. Ikijyanye n'ino myitozo urabona ari iki ishobora kuza gufatisha igihugu cy'u Burundi. Ubundi kabanze nkibariza ako kabazo kugira ngo ibintu byinjiremo, ese biraza kuba ngombwa ko imyitozo ishobora kuza gufatisha koko igihugu cy'u Burundi kurinda umutekano imitwe ikirwanya ntize kwinjira mu gihugu cy'u Burundi? Ubundi nta mwana ukura ngo yizure ingobyi, kandi nanone nta n'ihene ngo ijye ibyibuha ku munsi w'isoko. Yego, kigaragara imyitozo bakaba yaratangiye kera. Yego, ubu ngubu none ese utekereza ko hari ikintu byahita bibyara? Urakoze cyane. Ako kantu niko nagira ngo konyine umbwira. Iki kintu nicyo kigaragaza ubuhanga mu bijyanye no gukurikira icyitwa politiki. Ni ukuvuga ngo kuba igihugu cy'u Burundi byonyine kiba gitangiye gukora imyitozo kikayitangira mu gihe gifite ibyo kigomba guhangana nabyo, biraza kugorana cyane kugira ngo iki gihugu cy'u Burundi kize kugira gutya kibe cyakontura cyangwa se kibe cyafata by'umwihariko igihugu kigikonture mu buryo bwuzuye. Kuko nimba abasirikare bakabaye barimo bacunga imipaka nk'uko aba bagabo ba Reverien Ndikuriyo bari kubivugana umugabo mukuru w'ingabo mu gihugu cy'u Burundi, bakabaye bacunga imipaka, bakaba barimo baratoza imbonerakure. None imbonerakure deje bakaba batanazibara mu gisirikare cy'u Burundi. Tuzi ko zifatanya na FDLR hariya mu Kibira. Ibyo byose bakabateranya bagahuriza hamwe. Ibyo ni ibintu bigaragaza yuko aho kugira ngo igisirikare cy'u Burundi gikomere ndetse n'imyitozo ize kugira ikifasha ingabo, ahubwo iraza kubasenya neza ku buryo noneho na bya bindi tumaze iminsi twumva witwa Evariste Ndayishimiye avuga yinjira mu macakubiri bishobora kuza noneho guhita bihurira hamwe nuko kwitoza kw'imbonerakure na FDLR, ndetse bigahurira hamwe n'ikibazo cy'umutekano muke igihugu gifite mu gihe igihugu noneho kirimo kiratanga imyitozo agomba gukavaringa umutekano muke. Aho haraza kuba ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ibi ni ibintu maze iminsi nkurikirangira ngo mumaze iminsi mwumva
ikijyanye n'ibikoresho by'umwihariko birimo biraza mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibikoresho byinshi by the way, ni ibikoresho byinshi birimo amasasu mato ndetse n'amanini, ngira ngo twagiye tubona imbunda zo mu bwoko bwa 60 mm mu nouveau modeli. Izi ni imbunda zikomeye, ndabona ku buhanga bw'ibyuma bari guseka. Ni yego twagiye tubona izitwa za 60 mm nouveau modeli, tubona izi za AK47, tubona izi mbunda zo mu bwoko bwa machine gun, tubona ama AK47, tubona amagrenade mu bwoko bwo hejuru, ibyombo byo mu bwoko bwa motura by'amoko agiye atandukanye birimo birazanwa mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bigifashe kurinda umutekano. Ariko ibi ntabwo byakabaye biba aka kanya igihugu cy'u Burundi, ni ibintu byakabaye cyariteguye. Urakoze cyane. Ariko ujye bivuga, ujye jya kuri mikoro bivuga abantu babyumve cyane rwose. Urimo nabisesengura nkabyumva bincengera nkumva ubundi hari ukuntu umuntu yinjira mu kintu nkumva nanjye ndimo ndafashwa cyane. Nkumva niwe ndafashwa kandi nari mu ijambo ry'Imana, turi mu busesenguzi bujyanye n'amakuru. Twikomereze by'umwihariko nukuvuga ngo iki hari cyo ikijyanye n'imyitozo ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ishobora kuza guteza ikibazo gikomeye. Mwamenye yuko ngira ngo n'abanyamurenge barimo barajyanwa mu myitozo ku gahato, abanyamurenge bari hano mu nkambi. Ngira ngo bwana Valence niweho wari urimo umbwira uti abavandimwe bari hariya barimo baragira gutya bakakubwira bati baciye mu gikari. Abanyamurenge bari mu nkambi ya Gasorwa nahitwa za Rugigi barimo barajyanwa mu gisirikare. Noneho bamara kujyanwa mu gisirikare bagezwayo bagatozanwa n'imbonakure. Bamara gutozanwa n'imbonakure ugerageje guhinyuza ibi akicwa cyangwa gatabwa mu mvuto. Urumva ibyo bintu nabyo ni ibintu bishobora kuzakoreka igihugu cy'u Burundi gake gake. Yes, bakunzi ba Dunyane Kote TV, narababwiye ati Moses so namaze kwicara kuri kamera ibintu ndabicaye ubu. None uyo ndi kumwe n'umuvandimwe hano nawe muragenda ubiringaniza, aca no ku ruhande akambwira ati reba kuri WhatsApp ako kantu nkohereje, nkahita nsoma gutya nanjye nkakareba, nkavuga ati ibi bintu koko nibyo, nimba nibeshyemo akana gahita ambwira ati ahangaha uyu munyapolitike akora hano na hano ibi ni gutya bimeze, nkahita mbikurikiza byamaze kugenda ku murongo. By'umwihariko rero reka twikomereze tugaruke gatoya ku kijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara mu bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo igihugu cy'u Burundi kimaze igihe kirekire kigaragaramo abantu bambara nka polisi. Ngarika aba bantu muri uku kwambara nka polisi bakaba bambara uniform ijya gusa nk'ishaje. Ibi byagaragaye muri Coline Mujeju, bigaragara Bujumbura, bigaragara Cibitoke, bigaragara Mwarangala, bigaragara muri commune ya Tongo, bigaragara muri Coline Kinazi. Ayo nama Coline arengwa 10 mu gihugu cy'u Burundi agaragaramo umutekano muke. None urambwira ngo nimba igihugu cy'u Burundi kiri kugaragaramo umutekano muke, mu gihugu cyakabaye kigira umutekano kuko kirimo kiritegura amatora, ibyo bintu ntibishobora kuza gutuma icyitwa umuturage yongera guhangayika. Nzira ngo narabibabwiye, ndababwira twitwa General Neve ajyanye batayo nyinshi ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Ngaruka kuri batayo ya 10 yariyobowe n'uwitwa Colonel Ron Ndayishimiye. Uyu Colonel Ron Ndayishimiye yariyoboye batayo ya 10 atafoka, yakubitwa ahitwa ku Muremure, amaze gukubitirwa ku musozi wa Muremure hano muri teritwari ya Masisi, arahondagurwa birangira uyu mugabo batayo yashiriye ajyanwa mu gihugu cy'u Burundi, bamujyana mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe bitewe n'uburyo abasirikare bapfuye kuko bavugaga yuko ashobora kuba yayoboye urugamba afite ikibazo cyo mu mutwe. Bamaze kumugeza hano Bujumbura mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe, basanga nta kibazo afite, ahubwo ari muzima cyane, ahubwo yarahuye n'ihungabana ry'imiripuko ya M23. Noneho barangije barongera bamukubita ibatayo bahita bamwohereza muri Sud Kivu kujya guhiga Red Tabara. Ibyamubayeho muzi byari byo. Ubu se abo yagiye ayoboye muzi aho bari yabivimuze. Wakoze cyane muzi cyane bivuge muzi aho bari. No kuvuga rero ibi byose hari abagiye mbere na mbere bahita bigira muri Red Tabara iri muri Sud Kivu. Abo nabo nabadakunda ubutegetsi bw'u Burundi. Hari abagiye bajya muri M23,
bagiye bacikamo ibice bigiye bitandukanye kugeza amagingo ya ibi byose ari bimwe mu bishobora gushyira mu kaga mu gihugu cy'u Burundi. Nuba n'umuntu wambaye polisi mu gihugu cy'u Burundi ntuze kugira ngo hari uwundi bari kuvuga ngo M23 irimo ngiragerageza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, bakavuga ngo hari n'abasirikare bayo ngo bafatiye ku kibuga cy'indege. Ibi siko bimeze, ibi ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo ikintu mugomba kumenya nuko abarundi mu byabo aribo barimo barongera bagasura mu gihugu cy'u Burundi mu bwo gushaka demokarasi igenda ku murongo bashaka. Ntabwo Evariste Ndayishimiye bari mu mwemerere. Nimba uyu mugabo yafashije Kongo guhera ku bwa IAC, uyu mugabo yaje aje mu butumwa bwa IAC, ngira ngo murabyibuka icyo gihe hari y'Abagande, hari hariyo igihugu cy'u Rwanda ntabwo cyari kiriyo, hari y'Abagande, hari hariyo Kenya, hari hariyo ndetse n'iki gihugu cy'u Burundi, hari hariyo ibihugu bigera muri 5 nimba ntibeshye. Icyo gihe byaragiye birarwana birangira igihugu cy'u Burundi gifashije gitera umugongo yase gifasha FARDC mu buryo bweruye. Ibi nibyo byatangiye kuba ikintu bita amacakubiri hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umutwa M23, ndetse na Red Tabaro yongera guhaguruka nyuma y'uko abenshi bajyaga mu kutabwa Afrika Demokarasi ko bari nabinjiraga muri Red Tabaro yongeye gukomera. Birumvikana yuko rero ibyo byose ni bimwe mu bishobora kuza gutuma n'ubundi igihugu cy'u Burundi kigumya kugira umutekano muke. Bantu b'Igitega ndabasuhuje, mumeze muti? Igitega mumeze muti? Ko nabazi ibintu by'iwanyu rwose gatanu kuri kagenzi drone zanjye ziba zimeze gutya. Ku kibuga cy'indege nimba hari ibikoresho bije barahita banyandikira mu gikari bakabera ariko Moses tukuzaniye icyitwa ripoti risasi n'amageroni. Ati ripoti risasi n'amageroni wayibonye? Hamwe ati ntabwo nayibona. Ati fungura connection. Ati jya kuri internet, ati kuri rezo. Abwira ati rezo namaze kwigira ariko amasegonda nk'atatu nkajya kubona SMS ko abantu b'Imana. Narabwiye ngo ikintu kijyanye n'amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi mu kindekere iminota 20 niza kuza baze kugira ku buhanga bw'ibyuma, kuko sinjya nyirenza. Hari n'umuntu waguze nyamuna sinatinya kuyivuga internet y'ijana, akaba ati ariko nyamara internet y'ijana igomba kurangira ikiganiro cya Bwana Moses yumvisha kandi ngirangije, ugasanga nagiye mu byo kurondogora hari ibyo atayumva, internet ikaba iratubutse kandi ngeze aharyoshye. Ikibazo cyane gikomeye. Si ikibazo bari umurara buri be. Yasika twikomereze rero by'umwihariko tugaruka gato tucumuze uburyo umwete tugaruka gato nanone Gitega ni Gitega kugeza amaginganya nayo navuga yuko isaha icunganwa n'amakuru atagiye atandukanye kuko ni ubuyobozi bw'u Burundi bushingiye. Nk'ubu mu kanya gato hari umuvandimwe nahoze mvugana nawe yavuye mu gisirikare yaritayarinze. Ni umuvandimwe rwose wabarizwaga mu gisirikare cy'u Burundi ndetse ari n'umwe mu bahafi mu bari imbere cyane kuko rwose n'umwe mu basirikare bari bafite ibya Lieutenant Colonel. Urumva Lieutenant Colonel ni umuntu ukomeye cyane. No kuvuga ngo uyu mugabo yarimo ambwire ikijyanye n'amacakubiri akomeje kugenda agaragara mu gihugu cy'u Burundi, ambwira uburyo muri Kongo iherezayo bamwe abandi bakaguma mu gihugu cy'u Burundi, ambwira afite agahinda uburyo igihugu cy'u Burundi gishobora guhura na kudeta kitazayiturutse. Ibi nanjye nabyanaliza nkabona n'ibyo abaturage kuri Kotimwe ntabwo babibona, abandi barabibona. Igihugu cy'u Burundi butuvugana gifite abanzi benshi ariko kitazi ko kibafite. Kujya gufasha leta ya Kongo no kugwiza abanzi. Buriya noneho iyo wagiye gufasha inshuro nyinshi ugatsinda, uwo wahanganye nawe akamutsinda, uko byagenda kose rero bigira ingaruka. Uyu mugabo yabibwiye rwose arambwira ati Bwana Valence ndabivuga ndi imbere ya kamera, arambwira ati igihugu cy'u Burundi kiritonda kuko gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, gishobora kuza guhura n'intambara ikomeye cyane kitigeze gihura nacyo. Uyu mugabo umaze iminsi yivugisha ku Rwanda ngo Red Tabara, yivugisha ngo Kigali se kuruciye mu Kirundo, ariko mugabo we M23 iragukubise ikwambuye ahitwa za Bwiza,
ikubite muri za rubaya mu mabuye y'agaciro, irakumanuye iguhondaguriye ahitwa za Bweramana, igukubite muri ibice byano muri Rucuru za Kikuku, igukubite muri ibice bya za Nyanzare, iguhondagure mu mashyamba ya Mayamoto, igufatanyije na FDLR ahitwa muri za Rwindi, ikujyanye muri Rubero, iraguhondaguye muri ibice bya za Mambasa, uyu muhanda route nationale 2 irakwirukanyije ikugejeje Butemu, ikugaruye muri Sida Kivu, igukubita ikwambura ibirombe byanumbi ndetse na Rumbishi. Warangiza ukambwira ngo uraza guhangana by'umwihariko n'u Rwanda. Amaze igihe avuga yuko ngo u Rwanda ngo ruramutse ngo rumuteye kuko rufasha Red Tabara ngo Kigali si kuruciye mu Kirundo. Amaze iminsi abivuga. Bwana Moses, reka twegane turenzeho umunota umwe ariko usobanure neza. Hari aho wavuze ku munyapolitike ushaka kweguzwa mu gihugu cy'u Burundi. Ntekereza ko icyo ngicyo byabimeze nko kwitera ubwawe, guterwa nawe ukitera. Ese bura ntago uriya munyapolitike aramutse yegujwe, Uburundi bwawe buri gukomeza kwiyongerera abanzi kandi b'imbere mu gihugu? Kubona aho ngaho gatoya. Yes, aha hano kamagaruke gato rakoze cyane rwose. No kuvuga ngo uyu munyapolitike bamwita Reverien Ndikuriyo. Numwe mu banyapolitike by'umwihariko bakomeye kuko ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi. Niranga abo bantu baracyumva. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi abazi byinshi. Kumweguza ni ikintu gikomeye. Nkuko wari ubivuze ati ibintu bishobora kugira ingaruka mu gihugu cy'u Burundi. Nibyo biraza kugira ingaruka ahubwo zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse binatuma igihugu cy'u Burundi gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane ndetse kitanakikuramo. No kuvuga ngo mbere na mbere abanyapolitike babazi byinshi ku butegetsi buriho, ngira ngo kuba bazi byinshi bifite icyo bisobanuye ku butegetsi buriho, kuba rero bashobora kubarekuza ni byinshi cyane baraba barekuzije, bishatse kuvuga ngo kurekuza umunyapolitike umwe hano umunyamabanga mukuru uburekuze 70% by'ubutegetsi cyane. 30 bamaze kuvaho, niko yemeze. Ngira ngo Bwana Valence reka dusoreza aha ngaha. Nkushimira rwose kuko witanze cyane ku bw'iki kiganiro. Cyane urakoze cyane.